Obiskali smo regionalno skladišče avtomobilskih rezervnih delov v Lozornu na Slovaškem, ki prek noči oskrbuje slovenske serviserje Citroenov in tudi nekaterih drugih znamk skupine Stellantis. Začnimo zgodbo z osebno izkaznico. We are stocking now around 400 to 500,000 parts a month. 15,000 square meters is the size of the warehouse, the ground floor, and 76,000 references on stock. Slovenia and Croatia, the cutoff for the dealers to place orders is 14 o'clock. The truck is leaving at 16 to be able to deliver all the goods to the dealers in Slovenia till 8 o'clock in the morning. Dobave rezervnih delov, ki jih morajo serviserji imeti vedno na razpolago, predstavlja skladišču le majhen delež opravil. 93,5% rezervnih delov namreč pošljajo čez noč. Takšen način dela seveda serviserjem omogoča prihranke pri prostoru, ker pač shranjevanje stekel ali novih motorjev zavzema veliko prostora. S tem pa je tudi enostavnejše poslovanje, namreč 75,000 kataloških številk zahteva izredno učinkovit sistem pospravljanja. So here, when you are doing inbound, the system is already telling you in which box, and then the system will print out the label, which will be allocated to this position. So you do the inbound, and when you go here for stocking in, the system will tell you that you have to go here. Torej koda na izdelku, koda na škatlici, koda na regalu. V ozadju pa zmogljiv računalnik, ki glede na mere izdelka izračuna, ki je optimalno mesto za posamezen del. No, mimogrede, pričakoval sem, da bomo gledali neko visoko tehnološko halo brez delavcev, ampak ko gre za optimizacijo, je treba znati uporabljati zdravo pamet in kalkulator. Small robots are too slow, because if you are talking about automatized forklifts, the forklifts are slow and they need a lot of space. So it means that if they are stocking in and stocking out, and something is moved a little bit by a sensor, the forklift stays still, and the operator needs to come there, check the pallet or the goods, and then needs to reset the robot and he needs to go. So this is mostly used in warehouses where you stock in a pallet and you stock out the pallet. But here is that you stock in different kind of boxes. Toda Citroenovo povabilo na ogled slovaškega skladišča smo sprejeli predvsem zaradi tovarniško obnovljenih delov. Namreč, ko Slovenci svoje Citroene pripeljajo na servis, seveda na pooblaščen servis, ta v Sloveniji pokvarjene dele pošlje prav sem na Slovaško. V imenu ekologije, in to lokalno slovenske ekologije, pa tudi globalne. Vse zveste stranke pooblaščenih Citroen servisov v Sloveniji so prispevale k temu, da bo Kras ponovno krasen in k saditvi dreves, saj so z vsakim svojim obiskom servisov prispevali k nakupu. Mi pa smo seveda k tem prispevali tudi s tem, da smo v skladišče vrnili skoraj 5,000 rezervnih delov, kateri so primerni za ponovno uporabo, in te deli so, kot ste lahko videli, že v skladišču in seveda bodo sedaj romali v obnovo in ponovno na trg, in tako bomo zmanjšali ogljični odtis tudi na strani nadomestnih delov Citroen. Tako se prihrani od 50 do 80% materijala, ko se pripravlja nove nadomestne dele. Enako velja tudi za energijo, privarčuje se do 50% energije za izdelavo teh nadomestnih delov. Seveda stranka plača manj za obnovljen nadomestni del kot za nov nadomestni del, čeprav se v kakovosti, v izgledu, v ničemer ne razlikujejo. And everything is the same. All parts have same warranty. The only difference is that this is the new one and this is the Eschen Standard. Eschen Standard, so it means this one is refurbished. Pobuškanih zunanjih karoserijskih delov načeloma ta hip še ne obnavljajo, smo pa izbrskali, kolikšen je delež tistih delov, ki jih v obnovo pošljemo iz Slovenije in naših sosednjih držav. We are returning around 4 to 5 trucks on a monthly basis. It's roughly around 12% from the whole turnover of the parts. Circular economy is still developing. You know, what you could not or would not be economical to reuse maybe 10 years ago, it not makes more sense and it's more economical than it was in the past due to the, let's say, less raw materials, due to all the changes, due to the higher energy costs, higher logistics and all this stuff. And there is a new way also to get back, for example, a crash alurim, because this can be shredded and then from this alurim can be produced
once it's a new one. In zdaj smo seveda našli glavnega pogajalskega asa v rokavu, ki ga bomo v prihodnosti lahko izkoristili kupci, ko bomo naprej predajali naše stare avtomobile. Prodajalci nam zdaj jasno sporočajo, da si jih želijo, še posebej tiste električne. V teh ne kartonastih, ampak lesenih zabojnikih pa se skrivajo sestavni deli, ki bodo v prihodnje predstavljali temelj krožnega gospodarstva. Sestavni deli, ki so zelo, zelo težki. Poglejte, 1660 kg je težek ta zabojnik in seveda, ko bodo avtomobilisti te sestavne dele razstavili celo do samih rudnin, bodo s temi odsluženimi deli spet na novo ustvarili denar. Tukaj se skriva prihranek za avtomobilskega proizvajalca, pa seveda tudi prihranek CO2-ja.